Habari yako, wewe unayenitazama, nataka nikuibie siri moja. Tukae rada Yesu Kristo anarudi siku hizi. Tuache kufichana mambo ambayo inakaribia kukua. Watu wengi wasije wakaseme hawakusikia ama hawakuona ama hawakusikia. Juu kusikia ni kama kuona. Kusikia na kuona ni the same. Kwa sababu Yesu Kristo tunajua la kwamba yuko mlangoni. Tukae umakini sana. Anarudi Yesu Kristo. Wakati wenye atakaporudi, asije akakute wewe hukusikia kama anarudi. Ndo uone ni jinsi gani unastahili kufanya ama unastahili kufikiria nini. Ndo ufikirie nini ama ufanye nini. Ufanye nini na ufikirie nini. Ndio Yesu Kristo wakati wenye atakaporudi, asije akakute uko mbaya ama mimi niko mbaya. Hakuna mwenye akosei Mwenyezi Mungu, lakini tujue la kwamba tusipotengeneza njia yetu, tusipotengeneza njia zetu, Yesu Kristo yuko mlangoni na anakaribia kurudi. Hii wakati ambapo atakaporudi, asije akatukute tuko dhambi zetu ama tuko kwa zile zetu, tuko kwa raha zetu. Hizi vitu zenye tunafanyanga, tuachane nazo, tutafute njia ambao ya kuishi milele, tusije tukaangamie, kwa sababu watu wengine tumeangamia kwa njia mingi sana na hatujui kwamba Yesu Kristo yuko karibu. Wakati ambapo atakaporudi Yesu Kristo, jicho lote litamuona na ile machozi yenye itakuwepo ni yenye haijawahi kuwepo tena. Ukuwe uko mtu wa raha, ukuwe mtu mwenye kupenda vitu zako, wakati wenye Yesu Kristo atakarudi, najua watu wengi watashangaa na kutakuwa machozi yenye haijawahi kuwepo. Ndugu yangu, tungestahili tutafute njia ya kumtafuta Yesu Kristo, ya kumtafuta. Tuachane na vitu zote tunafanya, tutafute Yesu Kristo, tumtafute. Pesa ikuwe mwili mzuri, haitakuja kukusaidia wakati wenye Yesu Kristo atakaporudi hapa duniani. Ile kitu yenye itakusaidia ni ile vitu ambao ulifanya vizuri, ile mema ulifikiria na zile vitu mzuri ulifikiria, na ile hekalu ya Mungu kama ulitunza vile Mwenyezi Mungu anataka. Kwa sababu wale ambapo wako nyuma wanaona la kwamba kupokea wokovu ni ngumu, lakini sisi tuko kwa wokovu. Kupokea wokovu sio ngumu sana. Kupokea wokovu ni kitu rahisi zaidi. Yesu Kristo kitu ya kwanza anakupigania. Ukiamua kufanya yale Yesu Kristo anataka, anakupigania, hawezi kuacha hivyo. Hiyo ndio kitu ya kwanza, ya faida ya kwanza hapa duniani tulipo. Ile faida ya kwanza ya kupokea Yesu Kristo. Kitu ya pili, wakati ambapo mtu anakufanga kama ni mwokovu, haezi kufa apotee hivi milele, ama haezi kufa akae vibaya. Anakuanga mtu smart kushinda wakati wenye alikuwepo duniani. Hii njia ya kutafuta Yesu Kristo, watu wengi tunaonaga kama ni ngumu, lakini si ngumu. Ni kitu ambao ni njia nyepesi sana. Ni njia nyepesi sana. Watu wasije wakasema hatukusikia. Kwa sababu kitambo sisi tulikuanga maforeigners, lakini Yesu Kristo alikubali tukakuwa Wayahudi. Alikubali tukakuwa hao watu Wayahudi. Na sasa hata kama alikubali, watu wengi wanakataa, hawataki kukuwa Wayahudi. Na hii ndo wakati ambao wa kutubu, wa kuachana na chochote mtu anafanya naona ni kibaya katika machoni pa Bwana. Tutafute njia ya Yesu Kristo, kwa sababu njia mingi sana zimeangamia, makanisa mengi sana yameangamia, na watu wengi tumeangamia tukisema tuko kwa Bwana. Tuangalie yale yenye tunatenda. Hii hekalu ya Mwenyezi Mungu tunaitunza vile inastahili ama tunafanya vitu zetu? Twende tukajiulize. Kwa sababu wakati ambapo binadamu anatoka pumzi yake kama anaenda jehanamu, anaingia kwa mwili ingine, na mwili ingine anaingia ni mwili mbaya zaidi, na hiyo mwili ni machozi. Siwezi sema, kwa sababu hiyo mwili nikiangalia ama nikifikiria ni mwili ambao inakuanga mbaya zaidi, mwili ambao hadi sura yake kwanza inakaa mbaya. Kila wakati atakuwa amekaa hivi. Hebu imagine, unataka kila wakati kumekaa hivi ama unataka kila wakati kumekaa na furaha? Wamebarikiwa watu ambao wanatafuta Yesu Kristo. Wamebarikiwa watu ambao wanafanya yale Mungu anataka.
lakini siku hizi wakati huu ni wachache sana, na watu wenye tumezaliwa hadi wa kuenda kanisa tuko wengi, lakini wa kuingia kwa wokovu tumekosekana, kwa sababu hadi makanisa za uongo zimejaa mingi zaidi ulimwengu wote. Tutasema nini wakati wenye Yesu Kristo atakaporudi? Kwa sababu tunajua la kwamba vile venye Yesu Kristo alienda, tusifikirie ndo venye atakaporudi. Venye atakaporudi sio vile alienda. Wakati wenye Yesu Kristo atarudi kama ni mwokovu, ni mwokovu, kumaanisha atarudi kwanza, atarudi kama yeye ni mfalme. Kila jicho litamuona, hadi mwenye aliyekufa atamuona. Lakini shida ya kwanza itakapokuwa, kutakuwa na machozi yenye hajawahi kuwepo. Utalia sana wakati wenye utaona wewe ukuangi kwa Wakristo. Utalia zaidi. Ndugu yangu, acha kujibamba uko na pesa, uko na nini. Hiyo pesa itakuja kusaidia. Sawa, asante. Mubarikiwe na Mungu, na Mungu atubariki kwa kutubadilisha, tujue ni njia gani tunastahili kumtafuta.